Port Moterong lapen KSE atun kachesong ni kep kepleng. Sitame Karbi Anglong Autonomous Council atun birta milang. Prime Minister Narendra Modi ki bang hut lak amulu katum hempre kalam teki hang kataram tene dundet. Hem kachele asi hempre kalam kamatha. Dolamara long mini primary health center ahem Kangpu. Kardom Pini Karbi Prime to ma birta long penili sami raniti mongpi la pen non arzuikha birtang tompen Kidam tang jami poni phain koyar ni pen Karbi Anglong Autonomous Council adon rialong Health and Family Welfare la pen Soil Conservation asai kamalong aron repen Voreng kipika hua potak pot moterong la pen KSE atom kachesong pini an ni kepleng tanglong Sitame CEM tuliram rong hang pen danglok adai kidowek IEM khonsing rong pila pen modhul jo dekial pukon atom birta endam de pen la Karbi Anglong Autonomous Council along EM Khonsing rong pila pen modhurjo dekial pukon atom ketok jalong CEM tuliram rong hangtame abi kidin juya sonchi parjam pen piniani anta Karbi Anglong Autonomous Council atong rialong obi kimia tung boreng anghoi kipi ketok ja puthak katisong thurpa kapianta doklipro Karbi Anglong Autonomous Council adong rialong katisong hangjo pita CEM EM lapen MAC atom therak thek thesi amek chidip het lahai alaki kar julong liason chiparjam Lasi non ki bang jilang aport stame non ki dobo ma sorkar atom rat akisong alam kachini ji lapen ke klem piji poke halloween alam lo Siap lo sedang Karbi Anglong Autonomous Council dan CEM jenglong dan pembelajaran teknologi roda tempat keman malang itu tempat cumbon dia kan nata di konflik lo kasih bedak lo ekdom lo mau di Karbi Anglong Autonomous Council ke OBTV isun di boy kan isun di boy maka alang itu mah ini dom kan nah ipa cunji kali alang itu mah ke atu itu dong soal semani dia ini tuh mata hidup hidup arnia caksi itu nak soal itu yang lo tapi si labang itu itu tuh Karbi Anglong Autonomous Council kan alang itu bikinnya berat isun di boy maka redress mungkin itu dong sih alang itu redress mungkin kalau kuat orang mana pan ini jadi kalau alang itu redress itu kalau si pini ladak lo itu lo nang strong dun adu alang itu ke merit list में क्लाइंट कैंडिडेट जेन्युइन कैंडिडेट्स लो अलग itu kan ke amen client pun merit basis yang sedang ini kalau tuh lakukan high score itu mah confidence sih kalau biar kita tuh kan sih di kondong lo nih amen untuk client itu gubin dong karena ke lab technician apus lo itu melaki merit basis lo lagi RTI document sih itu ke long form ada gubin dong karena ke written untuk score lo lang like 40 marks lapan viva lo score on 35 marks total 75 marks lo Sedami non ada Karbi Anglong Autonomous Council kan ke youth Biswajit Sonwal alang ni ke roll number 8 Biswajit Sonwal ke alang ni ke landam lo batang serial number 8 lo sedo alang di marks ke only 56 lah waktu sedami alang hidup mandak lo komane 25 atau mana panu ikut lo komane borkiri erang 68 marks ano panu ikut lo so ada konsing teron 68 marks ano panu ikut si Biswajit Sonwal alang di kan US marks atau nanti tiket lah bang ini itu minggu lo lah pen konsing lo di kenceng konsing lo pihan lah langsung jadi itu sodak pen pinrem lo lah pen itu makin mana lah isi kan dia lah arun pen kecepat lo bisa budget sonwar alang lipat income tuh sih ladak lo aku ngecek coklat mungkin lo serial number 1 high score ada pinangi tapi bordi terang tapi konsing terang orang itu tolong ke ladak ini tuhan merit list kan nabi beda ada jok itu amar obtain ba di teklong pen itu di teklong pen ini duk fig lo office tambe ini tuh dak ni nanti tong dan orang pun tame latung ta mark obtain ke sop merit list long situ office tambe lang pan panu si abera mark itu to fancy di brong lo asal put happen ini tuh macam ini ke la ini tuh dak Karbi Anglong kacing honai mate ini kacing samai la doktor rong hang alang di akan lapen office to tulang ini kacing honai ini kacing honai lang di yem atai konsing rong pi lang li kan Nijit hello je itu kan prapjin kan appointment nang nijip sih nijit hello ano sampai nilai publish kan sih no sampai biar dokumen sepiro update itu cuma si pikirong lo masih itu matiman bang kan emang sih alat alang sampai sih itu masih nanti contohnya non antara ini di dokter kapus dong sih 2019 kapus lang so long ni March long lo ni long 68
Anpara chilang dam et pen ni lang dam pam lo 6 March ke long chot hansi appointment di set ke because non 60 ni ke long weg bang na peden na asi da so chuni ri pen para CM tu di ramang me chuni ri lo pen em hansi rong pita me chuni ri lo appointment aku dari kasi yo bini ladak stone nang ko lo merit list ateng lote ke number 4 on ans do dak nang itu long inji yo ni mano lake sedang ni phana panong guksi bangili aper ino chetri apansi asa kuri bang pitu de lasi kopi join ni lo yo la pini la pu thon kan ke la pen pamu het na ni ma thek long ta hai lo la alang ditum leptek long ta number 1 akan pipire si aper kan pigrong asi ko pulo la puke alang ditum la job selection tum me release lang thek thidal ma aper men no me release ke lang ma asalam ta du lasi matha nang ko bini lasi di tu mangi thangda ki hang fresh ni tum hana pitu weging nai buenten pupe ni tum mangi buke la so post hot la ni tum mena ber la tum illegal ben sakuri chapalong nam han proof si la ni tum deserving candidate nam hana pi nai lasi ini Dr. Tuliram rong hang la pen em konsirom pi hontan ni tum la so alam si puik bo rapchin ben ni tum han appointment nam pi dei konsin ni tum chuning ri klok sa kote islam dulang la nali tungki tangka bi thik de to kilong de dep simat thaloma lapu dama thaik me lo yo non bang ke ni tum ke kabi ta tum sai de ma jo lapu cima thaik me gok yo non bang ke lason inquiry bang do bom lo he nong si lason pulote to populo yo lason tangka pen sikipi pulote ya lang tum price ke kita neng ada lason pulote cari nak po ni tum nak kitu mga cari nak po lason tengke alang ditum la charli oe thek pame me tum alang ditum market kom du si tangka bi pen chapalong lok pulote lai thek dung me lai thek nak lo cari nak lo ni tum lason ri Hansing Rompi mudabat Kecualian yang bukan mudabat No justice Soil Conservation Department down Health and Family Welfare Department down No justice Prime Minister Narendra Modi Karbi Anglong ki bang ahot hempre kalam ningjete kangke hempre kalam থেকে জাইডুন জিয়া ফান কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল সিএম ডক্টর তুলিরাম রংহাং আমেহাং এরলাপ বন্টা কাই হামাত আদিয়াং চুন কাচে বিডিং আলাম থে আর্টিকল 244 এলাম থে টেনেদাত লাসংসি আরা তাতম তা ইংসাম দুন রিপেন মেকআপা জুদুন মোদি সরকার হচ্ছে হেমপ্রেক নাং পিউনজি বন্টা কার্বি আংলং মোদি নাং সুন হামাপিটা হেমপ্রেক আলাম থে এথেন নাতা লাখ লাখ কাচে টং আমুলুক আলং নিংজেতে কাংকেদেত मोदी के बंग आनी हेम्प्रे कालाम थे तोकजर पेन पानिंगजे दुंजी पुसी एमपी हरेन सिंह बे निंगजे बंटा मोदिया थेंगनो निंगजे हा हेडेट सीएम रोंगहांगा सांगहो मोदी के दुआ होत सीएम रोंगहांगा सांगहो हेम्प्रे कालाम थे के जायते नेडेट मोदी दाम एरा फिसी फेसबुक आलों हेम्प्रे कालाम थे के टॉक टू कार्बी आंगलों आरा फान काचे थेरा काचे जींस तो काचे पालाम थु हा फेसबुक आलों हेम्प्रे कालाम थे निंगजे ते कांकेले निंगजे ते कांके लाख लाख amolo kache tong atom ta hemprek aning khangalang the je paklang don thek theden thenrak un e lobong pano thudet cm ems mss mp lapen mla atoma phasi hemprek alam the ningje don dedat putuko prime minister aphan kapadosi rat atom kache tong dona hot hemprek alam the ase ke thepen hang taram don hai abang abedet abidi ki jut bharat mata ki pu ke hang kataram ahot jaipu taram donang aret हेम्प्रेक अमेन आवेले आवे मोदी के बांग आर्निया होत लाख लाख अमलो काटम ता हेम्प्रेक अमेन तेने देतले तेने देत दुवार बागरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्लो दोलामारा रोंगजांगफोंग मेन फांगचो आरोंगालोंग मिनी प्राइमरी हेल्थ सेंटर मते एमपीएससी से कचलांग हेम थिर टिपेन कपेटोवेल चियाफान पिनी कांगपुपन Mini Primary Health Center Asahem Health and Family Welfare IEM Konsing Rongpi Arideng Pen Ipupanlo. Bang Swalong MAC Richard Tokbi Joint Director Dr. Borsing Rongpi VDC Chairman Sarkoy Rongparatom Chetong Dun Rinti. Non pen ke dolamara along si kachilang ahem mesena warsai ki pibonji aphansi sarkar pen claim ponpo la pen swalo akiswa hotame la dakamata kachilang longji aphan sikdang ponlo la pen ambulance tame dopo posi perang kya tomang no pachini po
non malom dipu Karbi Anglong Autonomous Council don rialong kachisong aputak tame Karbi Anglong Autonomous Council pen kang sai pongja phan sai claim pon poposi em khonsing rong pipen ningje potu PHC है बांसो हॉस्पिटल के PHC बेड PHC बदल में बेड अभी कोई PHC तमें डाक्टर ने तुम बॉडी पन बम्पो अपग्रेड जे पन अपन के नॉन डाक आर्मी तुम की वो टिकांग हम दो ऑल ऑप्शन है डाक्टर ने तुम माने डाक बेड थी मेल वार्ड एंड फीमेल वार्ड बांग तो मैं तो मत बॉडी अपन के डाक डॉक्टर इन तो बांग लो नॉन किसुमान फैसिलिटीज नॉन सब्जिन बन तुम स्टाफ दक दिखुत को Radapan answer si ratum alik palong some ambulance services bang dak kabya ju ambulance service do pom we have already noted that there will be an ambulance service here very soon and all the facilities related to MPHC will be immediately done sir por mutero la pela ris sangho tum health and family welfare la illegal appointment do la bang so putang do posi pula si la bang so putang na pilo lam Karbi legal and illegal la sola mangke nili domta council long mangdet penafi as per council procedure to advertise call that penafi interview call that penafi kopi ma kang sai aron an mang hala shooting silitum already appointment kipibom lo call the department kalelo 30 department are doing the same lapen ke alang tum itu non kiring je ba malam mang ke through Facebook sini dilong hai 2019 alam se lang tum 2019 lo dan 2022 lo te alang li to men pen hala su sinang jong dong son te itu action ke bang asat so ikor to kije polo but non kudingkan ko an ba parta koi phe sitame ni li tum asola mang sai lo ako alang li tum allow little group inut bahani long abang huni lipudon no since PM is visiting Karbi Anglong so kan kadok ko dai si BGC dulu si PM bang det penafis aja tani itu nak kingai ko kalam tani galang no thanong lo aso thande penafita pitong galang ditu vegetation ke tuni gela bang lang ditu si tuni theglong lo sila sola mang kan le to mo ke bang ya por counseling chibai ason se dogolang sahala dak yang si ribu putih hala dak medical department men ko pinde ke claim pon thuji doi ma mane exactly non prabjin pen mangani to hadak ta o helang hadak ta isi unit son se do bompo pang hadak already Karbi long autonomous council along le tema itema men si do mati boundary wall already boundary pije bhan le tak ka sanction el lake o elo teka itema nu jok son se man hadak le oder polodang de to long le ke kon son se man si long le bang kel to kon kel salong lol solong le kerai phan si non jungjung bangke isi service center son si doko ko sub center son si ke boundary wall need to immediately adapt Karbi autonomous council thank you sir Dolamara pen Ferangke Rangsina Bay report Kat News Kidam tang jang mi po ni pha ingkora nar keparni loring thepialong India Prime Minister Narendra Modi ki wang hot hempre kalam ningje kangkiret lapen MP Horen Singh Be CEM Dr Tuliram Ronghang atum sitame hempre kalam ke etheta ningje dunde det pura non malam jasemet social media long jumput anlo an parta ki ong dung ara datum aning kang sam selam the chepaklang pon Karbi arada kar inai ahem preka puthak bang sorat ame pialong thangnat alam thita kabideta puthak ningduk ning oyalam thika chepaklang atum ong pikhangjang song si KSA pendang lok prek jam rataria song atum setame aning ke pudun dialam the chepaklang po lasi pini hamrena lok bang so puthak pherang ke atum pen MP Horen Singh biaphan karju kapido ponahut lam theke thake laposon helo nelita social media long pen sini lo asi isi lambang mathadam nei je hala athi mamat peace and development rally ulam do asi nilipui tame nangli badu Karbi hong hari tame Karbi Kristan tame nangli somar amhanga thegani ka talon hurke kithiani kilona lun ke lun le mati di amhanga thegani puta amhanga thega lun alna malun hai lasi lunji kachar he lun le ga lasi sontak thaklo peace and development mane song throk atum nong Karbi Anglong lo mon sam do tanglo mon sam awete development ke do thelo si first ke mon sam do nai pojoni si 2021 September tarik 3 ani Delhi rong supilong song throk atum pen che tok ma ti di bang so aning kang sam pen si
ini tum coba lo lagi purely government program lapen teklong lo hadak scheme free ini tum bangsi foundation stone da melit kang lo si prime minister let kang lo pulo te lagi high institution kelong le deji alam tawe lapen ini tung kopai pusi cipunai pini pil tiang bong pen number 1 leader Modi la so bang pusi Karbi Anglong lo kewang ku bangke Karbi Anglong arat tame aning sam lo lapen cehok lo lapen alang li special long tame aning nang kang samong si emotionally si kisumana lam ke alang li nungje kang nang kok lo la sempre ke pharmang ke itung ke jesong bo malang mati Narendra Modi bang alo ama nungje kang ke de putang itum uprum kali itu ma kemang la jesong pon bom nang a platform do apor do di a platform la pe apor teng mesi itung ke jesong bang ke pon bom nang la si Karbi Anglong arat pandame nili suning ri lo dak kamang huji tham athai we matro isi hini political party leader tum non MSC election nang le joni si rar phana pamang huji po joni si Modi ke hemple kalam nungje kang ke det pu alam si nungje cha la pe ni tung hang ke ke mane PSLC nu bai ni leader to people hemple ka hang pring pu ni tung hang ke ma phasi hang ri pu lo ni tung pu di jok hanra pu pe hang na hang ra pe nang pu si pu lo ni tu ke je thak yam nang lo hang ra pe nang komoni su bina ke la ke Karbi Anglong arar aisu Karbi khai su bina ke claim ra pe nang pu si ni tung e appeal bom lo pa chalo Hamren pen Hundor Kro report kat news non malam so parapan birtamo ington iksina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mopit puthot birtalo bangtulo Socheng constituency angkang ason kaching thuramoki claim kidam Japan MP Horen Singh Bepen MP LADS Phan Surihinira engkora hini pen Surihinira engkora kethompen pini Hamren umtili arongalong long ekisoma jame kapatopana birta pherangki Hundor Kropen kat news asayamalo birta nang pale Ada por phai Kresia por tili ronghang arongalong long ekisoma jame kalong MLA Rup Singh Terong Border Chairman Richardson Hanse Minority Board Chairman Augustine Hanse Socheng VDC Chairman Roman Patter Hamren Municipal Board Chairman Het Singh Rong Harpen Danglok Ongdong akithekini ngatom mayalong chitongdon Pinikado kawe long ekisong por laki tili ronghang arong lapen Langkelcha Palong Nia Phan Community Hall Long Payalong Open Estate lapen Rongker set apang Tilkim Diso Arong Rongkor Lang Somepi Daptu MP Horen Singh Be Aring Pen Long E Song Ponsi Mesen Pen Saiki Klem Kapichun Ponsia Phan Ning Jetekang ke Socheng MSC constituency arlo nili MP LD Fan Pen community hall homni open space isi lapen Rongker set lido si bangso askim kedeng kecengang tek pusi pini long e sompon lo nasi corona judet pen corona ang bongke MPLD fan wang wipin lang wang wedel lo afan bang wedel ni to salary MP to ma dormanta long le same non bang ke corona iklipason si dolo vaksin kacen vaksin acipita double dose a phai si ke ong lo sopen corona abur bang thai si kijum edu ko joini si uthot bharat sarkar tom MPLD fan anutin MP fan name aku nang pale tholo la song bong pen corona judet pen kedeng cheng MP scheme kedak so cheng homosti long sini deng pon lo la son ti son pho la so scheme deng pon lo la si ninning thelo je bang so scheme kikim kerak hotame akuliti mesen nai themala ke direct central pen si monitor scheme pina claim pasi rupiah seramat atangka olai det jodet pobang kali long le denai la pen tum tim Karbi Anglong chini lo tum phanang ke Japon Karbi Anglong Autonomous Council long CM Dr. Tuliram Longhang tim Karbi Anglong alang leadership pen ke claim dam itum ke iduk ke lagara phan pen dang lok adu ka we khai phan dam kanghon kajin su tame isiwet pacetang pon la pen itum koson se Karbi Anglong kapaching thur thegima bangso farman se kai ke tamene tum as a team work hisab sine tum claim dam bom lo la pen ningthe ke bang ya por hotame
kedam tang la corona ke dukok jone il tum penan katikuk dukok lo la development ahin ke klem medam abang ke sinom bang ke corona tame kijum avide rason thak thak lo si none phang bang ke ansu se si Karbi Anglong paching thuri phan ni tum MP MLA CMEM MSC chilang pet pen lancho takali Karbi Anglong arat do an pen chilang pet sini tum Karbi Anglong paching thuri phan je Assam state long Kedua district ang bang number 1 district kepamanji pan bang sit ni tu kacisik pondolo asli bang solong bang ke nili media kote tum han tame chuning riji nang le tum tame positively le nang deng donon bang so along ri paching thuri pan bang ke je elected representative tum dele arpu gedu la puson kali rat pen kachera kasitu dowek nai la son thak thak si nang le tum media kote tum lage bharat সংবিধান longe fourth pillar polam dolo asi nang le tum arul tha thepi Dhentaghat Longmiljeng College along Kechengsi College Week Kapamanpon. Karbi Anglong Autonomous Council EM Raju Tisopensi Kechengsi Arni Ingpupondong. The more difficult the victory, the greater the happiness in winning. Bu ATP and Ponsi, Dhentaghat Longmiljeng College along College Week Pamanpon. Dhentaghat Ahawar Lapona Nikan Pensitame College Isita Ave. Lapen Dhentaghat Ahawar Pen Loka Charlie Ariswejang Penang Anapai Nakibat Mate Apai Nakibat Positame Dhentaghat Ahawar Pen College Ka Charlie Ariswejang Hempen Kachelosi Charlie Dam Nang Kok Titilo Lasong si Karbi Anglong Autonomous Council EM Raju Tisuk Lapen Dhentaghat Ahawar Ara Ratom Pen Dhentaghat Ahawar Along College Isi Donang Jipu Akemang Pen Kidam Tang Surihini Ra Inkoraisian Nikan Dhentaghat Ahawar Aparman Longmiljeng College Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Pen Ingpupon Nini Aparman College Week Kapadopon along College along Kachali Ari Soijang Atum Pen Ason Kapatu Cipate Ponsi Lapen Karbi Apinding Sumpot Pen Armu Kachajeng Padupon Pen Alir Alon Pen College Week Pachun Pon Bang Swalong Longmiljeng College Principal Bibi Somrong Pipen Danglok Than Bang Atum Chetong Don Renti এই দিনটো Dhentaghat অঞ্চলৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন বুলি পেলাই আমি লৈছো কিয়নো আমি ইয়াত কলেজ এখন খুলিছিলো লংমিৰ্জেং কলেজ এই বৰ্ষটো প্ৰথম বৰ্ষ এই কলেজৰ আৰু সেই হিচাপে এই কলেজৰ লংমিৰ্জেং কলেজৰ এই প্ৰথমখন কলেজ উইক গতিকে এই কলেজ উইকখন আজি ইয়াত আহি পেলাই শুভাৰম্ভ কৰিব পাই মই অত্যন্ত সুখী আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ লংমিৰ্জেং কলেজৰ প্ৰিন্সিপালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টিচিং ষ্টাফ যিমান আছে নন টিচিং ষ্টাফ যিমান আছে আৰু সকলোকে আমাৰ এই অঞ্চলৰ গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰো আমাৰ অনাৰেবল CEM মাননীয় ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাং ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ চেষ্টাতে আজি এই কলেজখন হোৱাৰ সম্ভৱ হৈছে আৰু এই কলেজখন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে দূৰলৈ যাবলৈ নালাগিব এতিয়া ডিগ্ৰী ল'বৰ কাৰণে ইয়াতেই সুবিধা তেওঁলোকৰ কাৰণে ব্যৱস্থা হৈছে গতিকে লোকেল যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী ডিগ্ৰী কাৰণে ইয়াতেই তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব Then Arong Pen Rajib Bay Report Card News Pini Karbi Prime Tama Birta Bangke Lapansi Kangton Iklong